ole thil tu te hei kan nga lil em mai inter village football ang thawa kan nga le inter woime football tournament chu tuna hian kheltran halo ni le ta a match munam tak tak om chole tamal mal maya midle beng atlai chole veu do ni tin around sang chin an han khel chho ma anga chanana chole do na tin football page rang rang a tele football chanchin ziana mun rang rang a tele an soina mun rang rang a te chuan a chuang le chei choi do na chanchin lian ber aron lo chole do na tin he tournament hian kumdang ang bokin player te ezon na ta na ron in cher riam na that aron ni le don ni in alanga alo mong khop mai hetiang anan buat sai le thin te hi an weme te mfa te tin a buat sai tu te sponsor tu te poniang chu hetiang ngai tu chuna chang hria te hi an fakom ka ti tak zet ani ti chuanin hei ni kum lama te po inter village football tournament ro pui zet mai munom lutuk mai sial hok le champhai na final an khelte kan mu chawa tin round tir lama tanga anin kheldan boruak zong te pok an huang round sang lama an kheldan munom zete boruak an nei len zete kan hre thewanga hei tuna hian fixture 10 post ania weme interview weme football tournament hi group sang a then ania team antel tam khop maya bronze za somli panga zet an telani praza somli panga te hian thiam ber ni anin chu dona pakhat na ni theu thuma tuma tel an ni dona player an nei thadan te poinang lo khop maya tu tak pakhat na ni theng mo ani kumlam khan hetiang ang chi Mizoram pumhuap tournament inter village football tournament a khan thil tam tak thleng kan hmonga kan hrianga thil poi deuh mai kumina po hina thlen le nge rin oma ma se thleng lo turin kadu khop mai chu kan soilo ka nge ani bin ni som pariat lama tang khan the tournament hit tran ani chawa te hianin an khel chaw mop don ani tang takin mani ve ngai o in mani kho ai o in mani branch ai o in tu po an ron suak towa poisa tam tak sengin hun le thapelin anon kala chanana kan sheve kome amai ro chini kuma po thleng fo to le mizo tournament mizoram tournament bi ka thleng jing em mai boina in sual boina le tharum thona chuak fo mai hi thleng to lo se ka du khop maya amoi lo ina athalo tak zet zeta a fu lo thin le pokani nikum inter village lama khan keima khan pani vel post kanin ka shin sul boi chungchang kha chu po amoi lo kati zual tak pani vel ka posa tinin khel.com te le midang dang te pon an han suin an han ti chuak thina khang thila khanin ti mol poi mo ka tiang shim kha kan tum ni lovin ka tiang thil moi lo lutuk le in sol boina he tiang hi thleng to lo se kan du nalama ti chuak thin kan nia kumina hi chuan he tiang thil hi thleng to lo sham se he tiang in sol boina te kutin thlakna te tharum thona te he tiang hi thleng to lo se ti hi ka du thu sa mania tina post tu thin midang te pon an du thu sa mani ve thau karinga a game a eng tin moni phakar dewin an lo omani pon mizo tlangwal tlo mai rual te chuan moi takin zona man tum phei chuanin moi takin tharum tholo zongin a game mangin chan let kan tum turani ti hi kumin he inter branch way me tournament a hi chuan chutiang zong chuan ngai to na thar sengila ka du khop maya a thlenga atulani chuan kanin post she lo tura in ngai taphot maila engponi se thlenglo tura ngai photang kumin na chu engponi se hei kan soi tam deuh thin hetiang in buin sual boina te football wanga in sual na te alo thlena kan soi fo thin chu sa pho pon in sual alom namdang ho pon in sual alom ti hian i fo thina EPL ate pon in suala league dang ate po in sual tam takan top flight league ka zong te po in sual no malom kan ti fo thin ma se anni in khel tam ngai to len tournament khel nem ngai to chuan a thleng kha thin khop mai hetiang in sol boina hi EPL te hi han en nem viewin karinga hetiang in sol boy kut tho mi wa in sol rup boy nok hetiang hi chu a thlen kha view karing khilam khochaklam Asia league ni chi lo tournament chen khata hian in sol boina te referee kut thak te nge thleng fo maya hawi chu kan en ton lowan fu khop mai tin hei an ni chu hetiang European tele midang dang pon niang chu anin sual boina te lo chu ka emo dressing room thlengin boina an lo nei ni an mi mal le mi mala po
an buai na hi chanchin bulian zong te le social media zong te ti mai tiang news puang thin sport writer zong te chuanin an zia khoi huai zel mai ni anin soi fia mai thin an huwa in he tiang hen an tong vak ngai lawa an ti vak ngai lemin ka shelawa mizoram a chon boi thangna deuh mai chu kut tho in tu emati sela tu emo in ti boi se kan la dong song thiam ve lo tlatani kha chanchin soi khan ami nan lo soya in khel.com te pon an zeka thu chiang shema sa lo chu ti khati kan an titla jela ni pon phakara chu ti nga chuanin min ti lom an tlu dera na dera chuan lama tling thin lo ka ti ka soi fo thin an lo na dera ni pon game mangin kan thiam na mangin kan chang len mai tur ani an phakar chon phakar thiam ve mai tur a tharum tho te kut tho zong te in ti kher hi chu thlen thui lo na ti tok mai tiang thlen thui lo zok khi lo om chu player thar ten kan sheda poi mo ko mai ta le kha chu kan thiam pa nia a holo tura ngai la rem chang e ma kan ron ti lang ani kha ti chuanin ka soi du chu kan lo ti game chunga in zoom te lo hara kan lo in ti thin rema kut tho emo moi lo takin kan lo cheta ani pon mi pui ma a so nein mi pui zong thlir thei turin kan in pho langa chumi ma kan du to ka kan che ani to chuan mi tu po in min lo soi zui se an du le min lo soi se kan che dan moi lo tak te kha ti to lo tur pon min lo ti sela kan soi sel thiang lo ka ngai ve tlat chuwangin khatiang thil kan du don lowa mol phote min kan chanchin an soi te kan du don lo ni chuan kan khel tran don tun kan khel tran me ka tang hian khatiang thila thlen lo nan khan kan in ven film khur thiama kan in fui ton poimo khop mai